Umeiona Yesu? Unasema ingiangi ndani ya mwili wa binadamu ikianapitia wapi? Mdomo, masikio. Wewe umeiona Yesu wapi? Yesu anaishi ndani ya miili ya watu. Unaonekana lakini ndani yako Yesu. Vile tunameza madawa inaingia ndani ya miili yetu, inaua magonjwa. Pia Yesu hafai kukaa nje, anaingia ndani mahali kuna magonjwa, mahali kuna mauchafu yenye yanaleta mauti, anaua yote kisha. Kwa hivyo kubali Yesu aingie ndani yako. Kuna pepo ambayo lazima anaishi ndani ya mwili wa binadamu, na huyo pepo ndiye anayeua watu. Mpaka sasa imefikia wakati tuko na mauti. So Yesu akiingia huko ndani anasafisha kila kitu, ila